queda quieto. Es un día commercial. Eta, hopi dushi. Loading carbs y loading caloría. Ei, anto bisé que está sin suco también, ¿no? ...100% local, keto-friendly ice cream. Hey, pa já que é produto novo do Chiquinho no Stiro, man! Que é da Strong! Low in turcos e high in protein, sua!